Murume umwe na rietwa Joel Murithi ni muntu ethiritwo akithangika ni untu bwa maratasi jawe ja kurikia skuru ni jo certificates. Thina ya Murithi yumanite na kwithura certificate yawe ya KCSE yumite iri na marietwa na mbisa ite ciawe kenda gutigira na kuthiria thineje na ethiritwo akigeria ntaira cionthe kuthingatira untu bubu indi buoneka kuremania buru arethiritwo kinyagi ta gutwotethio skuru iri athomagira. Mwarimu munene wa skuru ya Iriani Antonia we augite akairutaniria ura kumbikia gutethia Murithi kwigwatira certificate iria habatere. Paul Kabithi na gutwachio na njira inkinyaniro. Igikeno kia muciari kuthomithia mwana mwankira kare matunda indi kiria ciari aba Joel Murithi kuma Nteretia na ndura wadini ya Mukothi Matharaka North untobu buthiete kinyume wakwa muthomithitie kuma primary mwanka secondary thina nene muno ja guceria mbeca cia kumuthomithia rimwe nkaumaga ngathi guceria mbia nkaga mbia ngathi guceria kinya kwanga ngiceria mbia cia kumuthomithia endi ndamuthomithirie barua yake ni onenu ni antie thina na ndigicanirie mathugania mwanka akinya form 4 na ndirigirite mwana uju aina ngirindi mbega ni ondeterete agwata lakini makirigichano kia yiragu barua yake yandikwa na mbica mutungi ndarigicana na ta wantu agu akadire arende ciari aba baithirite bakithirukira mwana wao indi gerere gatira jiga nontu bakubitio kwambise kiri certificate ya Murithi akiri certificate ino kaigwa marito imakuthoma bwege ndi mbica ukaigwa ni muthaka gungi bathomaga noe na ndikuona abantu akumuchurukira barua yake lakini mbica tiake etikuonekana ni yake indi antu agu no andigicanetie buru ngachogio ntumu njeri ontu bungi bakumuruthira nkaga bantu ndingithia nuntu mwana uju mbica eno ne nintite thina chau enerinda ene certificate yake nkauria mbica era ringirwe etetwe passport na ira na ta yathire yake kenda yikirwo mbica muntungi agwende mwana uyu njogetie kumuchereria utona tebu baura che te kumwandikithia kinya kwanje mbore mete nuntu barua yake ni nintite thina bwega sate achu barua ya kinya achu bakero tiwo tiaku na ni ake yongwa bwandu ntoko mutethia na buno nto barua ni anintie thina mbica ciake ciabetirwe mbica ciake ria ciabetirwe barua enu yake otie bantu athinio bantu onthe athi arirwa mbica ni abetirwe na kire muturire wa Murithi ukaigwa tena mpatho na baraba taraithirie murango wa cukuru mbica yake thongirwa ku nuntu mbica enu iri kuti yake na barua yone yake na ruthie kirio kinya mwarimu na iye ni yake bwega tiakugura ni yake ya kuthoma wengwa lakini mbica ntiya ya ciangaratanirwe ende mbica inu cio ciina thina muno ndene certificate ya mwana uju mwarimu uju nagerie bwa kumbika atethie mwana uju katika barua yake na ike tondu ende ciari aba kuthaitha mwarimu wa cukuru ira Murithi agererie mwankani wa 2016 gutigira na kuigwa enegeria ringiria gutetheria mwana uyu nda kumwira tafadhali na wendi bwega naombe kuona agunshughulikia certificate nti yakwa nontu miaka yakwa no akayenderete okura nti nthiete mwanka thino ndina miaka 25 na kuma ni ntakantigeria miaka mika imono inya kwa military mbuma wira cha kuthiochuya kwa military so ndeni nkoromba principal wetu arali nkomuromba na iteyo kinene nachuye u follow up one mbi apenire ki certificate ciakwa kengombo tetheka at least na nigo mbona kankona no awira kambona kankanjo because mbere mianke yakwethira mbona kankathoma mbendere na mathomo makwa kwa bena stress mono in fact kuma ko yandelechera mse na mam about the same mbeyirwe na imono baigororo mono aratukire na bwana Kirago uri mwarimu munene wa cukuru ino ya Iriani secondary ni atika Murithi atacokia ntomo bicini akiona bura akithingatira ntobo arahamwe na ugu bwana Kirago na kiao kia muciari yoko na rombete urekeri bunene nuntu ikata watariboti bura Murithi airirwa akuthi kuthingata arangurukia theretie wicuria kithorokoni na kuthingatira mabitia mama na ngurukirwa ni Murithi akawata aki yake Mbetaga John Kirago principal Iriani secondary school kwe mwana aruthire kigerio
na mbuyete kuwata certificate yake yaumire ina mbisa. Kumana ndura wa dini ya Mukothi makiripotera waru Juma Bito wa Paul Ogwa Kabithe.